Lahorizan PPA Thingwalong, Heroin Keneblong, Arquachiclo, Nipai Christiani at the Porpai Trogapormolom, Dilai OCSI, UB Lutfer Rehman, IC Lahorizan PPSI UB, Deba Pratin Conver, CRPF Kemlapen, PS Atum Shilangsi, Arniwangason, Naka Checking Padopoma Mahut, Akrapen, Birtalongsi, Manipur Pen Kibangom, Tragalong Pen, Paroi Sirakep, Sabon Box, 1.5 kgs Heroin Kenepono. Kachingnang Chekabang Puamen Laki, Deepak Chetri, Arta Inkora Truck, Apomen Devi Prasad Johan, Arong Laki, Thaldara Irang Part 2, PS Kangpoi, District Kangpoi Manipur Lapen, Truck Registration Number, Laki NL01AA5840 Pusi, Pangtepo. Laso Kene Long Check Drug Sabanki, Physical Supervision John Das, APS SDPO Bokajanatum Chipari Deng Ponsi, 6 Pondelo Pusi, Nilituma Penanki, Trisonic Telapen, Jameson Teron, Hanjang Long Sopen, Sahemalong, Bitonang Pali.